Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rakan-rakan mandumah. Kata tamang lomba channel dong tua nah Pak Jambu Bro. Jadi jino tak baca cai saboh dari Gure Lisa Ulfa judul Jaga Malam. Baik lihat pemain mukadimah tamang jadu dalam acara. Salam alaikum awai pon cai salim lon uke kemangan ayah nikoni banyak rakan bine le kutangan pante rata wilayah izin lon sampah kenaran HP menayang ganjen tulung pegah soalan cara tak jaga wase mepet boh tangke ucolon surah minta amalan lentuan tamse tak pula pade dalam lang luah masa tak pula gembira kele harap nawase singa melempah masa tak pula gembira kele tak harap wase singa melempah mutan ilmu tenta mustahil dapanen pade syahra metua oleh tak pula na tarabe pasti baake getanyo telah pasti baake getanyo telah tak pula apa di benai lime wahai gure hana lime hana pula apa di pajo diko ipaju oleh lagi thang tinggai thoh apa di minta amalan cithan mesukai wap sabah PE yang cukup mudah jaga amalan yang patut tatri supaya dile pahala Allah boyen limboy sabariyate tasam lajule ateh but juda kadang nata jobe o sabon be kahana pre ta pegah kadang nata jobe o sabon be kahana pre ta pegah yang kejadian lu itu menam berkor tapi ini gara-gara gure tipe ini sang hali republik kan anali pahala ada pun membayang hanjin ke amai andai yang tak cungke jak pedih oke segala haya bayang han patot surut lajule guna berele balasan mewah poin kedua teman long uke beji sabe larangan Allah dari pon banit bedita uke pari pon banit bedita use lawan ngendi ke be tatim kalah amuro ro yo ke mah bro gese laju hai ban hai jahe kasep mu bele kenan talangkah mesebab amai tekan jai mate maksiat perele dosa perubah maksiat perele dosa perubah lima malam bintang meble terduduk sare candeng selempah Nuca mau iza sahabat fancae musaboh cupe asalamada nomu madari kalam bate pat yang rawe bene pemea manyatan ilme yang rinte cae menyota tamse mantang tat bocah menyota tamse mantang tat bocah bocah bahado gue kok cara bak berikah bahado bocah mahana bepu emang menanyo urang cara ngi
Na ilmu tetap gue perendah hang pemagaro. Salut tu gue lu. Aku je ono cak ilmuwan bak supportnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dua sahabat mendum subscribe ai. Dapat nak tak kembang channelnya kebulungnya. Semoga lebih maju ke depan. Okey, assalamualaikum.